Саламатсыздар bu қадырман қалқым. Қазір Садырға қарата өте қаралылар күш алуда. Андықтан Садырдың жансақшыларына бір ескерту қатары жазғанырымдан оқып қойайын. Назар бұрыңыздар. Садырды көз жүрмебей күзеткілі. Ей уырулар, 30 жыл бойы той бодың. Оң болор ескертіп қойғоным. Қоқыс Садырға жамандық болса 6 миллион ел сілерді тұтып жерін ойлоғын. Садырды қаралуыңырды таштағыла, анчалық аша чаппағыла, елді жақшылыққа баштағыла, көп күнөгі батпағыла, тозоқты күйіп жатпағыла, өзіңіргі ор қазбағыла, бұлығыңарды açпағыла, адамдық абиріңірді сақтағыла, қолыңардан келсе Садырды мақтағыла. Садыр Алланың қырғызға жіберген құты, елден құт рызқысын чачпағыла. О қыдыр дарыған данышман елім, Садыр бұйырса жалпы елден алды қолдоусын. Емі биримдік тынчтық өкім сүріп, ынтымақ бекем орносын. Садырға бұт тосулар болбосын. O vakit şans bereli, mamleketті оңдосын. Eldi bölüp jargan uğuru satqın, kulagan çirik çimkirik eski kuvbilik oңbosun. Mamleketті qarızga batırgandar, Sadırdın başı üçün milyondordu sayıp koybosun. Manastın sakçısı acıbayça közülenip ketkendey bolbosun. Kayradan zövkürlür gelip kaşaytı elde soybosun. Sadırdın can sakçıları тамағын ұнаасын, қысқасы барын көз жүрмебей контрольдеп қорғосын. О мейін, ел ұлы Садыр, қыдыр болып жолдошың, жаратқан өзі қолдосын. Елдің ауыр жүгі мойныңда өте жауапкершілікті жолдосын. Ел сені менен көңіл бұрба, көр албастар қандай ойлосын. Ел үшін іштейм деген тілегін қабыл болып, игіліктер қоштоп, ішіңді Құдай оңдосын. Mamleketimiz bay güçlü bolup zamanımız bakıvat zaman ornosun. Gelecek muğundarımız şattıkta külüp oynosun. Ülkemiz şan bayramına bölünüp elimiz jırgap toylosun. Borborubuzdun atın Manas ata dep kotorup düynögö tanıtalı Manas ata ordosun. Rahmat көңіл бұрғаныңыздарға, бөлішіп қойыңыздар YouTube'тарға. Саламатсыздар қадырман қалқым. Қайрадан жүз көрішкеніме қуаныштамын. Интернет бұлақтарын қарап отырсақ деги Садырды қаралау өте күч алып, атту башту тілінде мөр бар адамдарыбыз тақыр күчөп кетишти. Өткөндө Текебаев жөнүндө жазып айттым эле. Эми ошондой адамдардын бири бүгүн алар тууралуу айтам. Азыр башында мындай жаалар эмне бул? Баягы өнөр алды кызыл тил дейт го кыргыздар. Тилибизде мөөрүбүз бар, айтканыбыз эле ушу калктын кулагына куюлуп калат деп ойлошобу? Ошондуктан минтип жаздык. Биринчи бир-эки тема койдум мурга. Кеп кызыл тилде дегендерге. El içinde degender var, kep kızıl tilde. Mamleketті başkarı hiç baylanıştı emez tilge. Anda tili sayragandar 30 yıl kızmatты kılışıp geldi kimge? Misalı oşol tili mıktılar. Tekebayev, Madu Maruf, Mombekov, İman Aliyev jana başkalar. Alıp gelişti go, eldi jakırçılık küngö. Kep жоопкерчиликте бүт мойнума алам деген элдик лидер Садырдай пилди. Акылман элим, сагызгандардын тилине кирбе. Көргөнбүз Сокенин 10 жолку коопсуздук жыйынындагы жыйынтыксыз көп сөздүн күндө. Кана коррупциянын азайганы көрө албады кыпындай мүлдө. Жакшы болмок тилдин пайдасы элди ойготууга жардамы тийсе. Tetirisinçe azatlık jurnalistleri Sadırdı karalaşıp, жалганды жайышууда минге.
Kıngır işler 40 yıldan emez 40 günde açılıuda. Demek söz çevirileri жалғандın uvaktılığı ekenin bilse, жүрөгүбүз el жердеп soğup, adildik çındık boluş керек dilde. Tilim menen jaylayım, başlarım baylayım, bütündö eldi aldayım degendir ушул жагын ойлой жүрүсө. El сайраган тилдеринен эмес жасаган иштерине кулак түрсө. Beйликтегилер акылдарын элдин кызыкчылыгы үчүн жумшап, элибиз бакубат өмүр сүрсө. Жакшы болот эле го, тилекке каршы андай болбой. Булардын максаты эми баарыбызга эле белгилүү болуп тур. Тили сайраганы да сайрабаганы да баягы мыйзамсыз байыган мүлктөрүнөн кол жууп калабыз, коку үйгүндеп, садырды эптеп алып түшүш керек болуп атат да. Эми ошол тилинде мөөрү бар акын, жазуучу, илимпоз, дипломат деги койчу. Ар өнөрдүн ээси Каныбек Иманалиев деген bir чыгааныбыз бар. Ошо киши таптакыр тиги эми көлдүктөргө чейин кайрылуу жасап, мындай билбейм өзүнүн бар. Ошонучу ошончолук эле кыйын экенсиңер. Могу Кыргызстанга келгиле. Кыргызстанга келип алып туруп, могул Ак үйдүн маңдайына алып туруп тургула. Өзүңөрдүн оюңарды ошо жактан билдиргиле. Тетиги чет жакта бөтөн эл, бөтөн жерге алып туруп Кыргызстандын намын тебелеп тепсебегиле. 5-6 киши менен плакатты бетиңерге чаптап алып, уялбайсыңар ушул кылыгыңардан. Сиңдим, бугачы уже реакция кылышат. Уже менден башкасы чыныгы мекенчилдер, чыныгы Кыргызстандын келечегин кайдыгер ойлобогон патриоттор уже реакция кылышат. Мына мону көрдүбү? Карап тургула, эртең уже YouTube жарылат. Силерге кайра минус болуп атат. Силер Адаханга кайра минус кылып атасыңар. Силер дегенчи тетиги Россияга алып турупчу Кыргызды тебелеп тепсип атасыңар. Вообще, блин, силер эмне такыр келбейсиңер эмне Кыргызстанга? Мекенге келбейби жанагы көкмөлөр, жанагы 5-6 неме келдат го, бетине чаптап алып, момтипчи мындай. Вот как роботы, блин, как жанагы запрограммированные роботы болуп келатышат го, жанагы. Вообще у меня слов нет, блин. Кыргыз посольствога баргыла, далдырабайчы. Кыргызстандын посольствосуна бар, ошентип тургула, плакат көтөрүп алып. Эмне көкмө койчу тиги эмелер менен эмеден басып жүрөсүңөр. Жиндемечечи мындай. Плакатты бетке чаптап алып, ито üşө минтип жашынып. Ошо өнөрбү? Кичине ойлонсоңор болбойбу? Кичине ойлонсоңор болбойбу? Кичине ойгонсоңор болбойбу? Твою дивизию вообще. Бул вообще нонсенс. Эсиңерге келгилечи. Ошончолук эле эме болуп атасыңар. Баргыла тетиги, эмеге барбайсыңарбы? Кыргызстан посольствосуна барып турбайсыңарбы ошо жерге? Какого хрена вы там тетиги эмеде жүрөсүңөр, тетиги жакта басыпчы? Орустар таң калып өтүп атат, карасаңар нормальный видеону. Вообще кадр. Уят болчу, уят. Это вообще уже беспредел, бул вообще болчу. Муну дегенчи башка өлкөлөрдө көрүп атпайбы, акмактар? Башка өлкөдө көрүп атпайбы? Шылдыңдайт да, шылдыңдайт. Көчүгү менен күлүшөт да. Мына кыргыздар момтип плакат жазып алып, тиги Москванын көчөсүндө темселеп басып жүрүшөт деп. Силер эмне билин, нансыраган маймылдай болуп атасыңар, Мен айткам да бирактан өткөн да деп. Все, болды.
Болду. Болду. Жапкыла.